siya kinahudu hindi din naman jalan anong baru kasi kung nami ala kasi ber kami nakingan ni pagbayang muna to kami yung matutu ilek kamu loho bolo tu ngadong na adong goin na uno na bolo tu ngadong hatana adong na kanan do amu baru ilu na pinakakas nami dia lolo muna ala na jalo kami lagu aku sekarang ngalakin seluruhnya na pinasak muna tu kami ala ni bolo dorak so yang baru teman-teman nami so dekin na pinasak nami do muna nakingan dan dia timari pas-pas partai ke saluna jelas mau kamuna masuk-masuk makan kali pas-pas kita asal dia kita tujuan baru naik mana song hatani dekin nani pinasak dan ku kamuna itu masuk pagorong-gorong harus pada untuk song lebe amang doni dekin pinasak nani si marwana nyamat kalimat sedang kita sana kas nang doni asa dokma atau ma asa song lebe itu nama dokternya mako di kita ka na matula-tula magburo bolo petung deg banina di banana buras ko tong di gagat nung namadengga kita di hari sadario asa takas ma pun di jolo gula nang di jolo nya karaga pasak matu mah kata kami mah gabi matutu aku ni horas di huta saluhutna mau liatin madi tuhatan mau liatin manang di huta saluhutna di nong marpu di huta itu di jolo ni bagas na marampang na marbual si dongkom na papanitinon pangataran dan tidak matutu songon sikat di bagas mau raja nani raja si marmata jala hidup rajai dinong butong mangat kamu mangat terhadap tamas sadat kamu mangat terhadap buat minum air sidiu napi natukanan ala itu takas dari raja nami dipakilalang rohanan si panganon dang tapat saudioni napi natukanan dang nabutong mangat dari raja ida jalan sadat kepehan mangat sama saudara jalan dong sobur pewat mo minum air sidiu na pinatukan nami mo itong songoni peraja nami si panganon na sa Saudi honin na pinatukan nami dang na kulit kami manang to istirohan nami ala itong ilo pe na buy tapatupahan idok na tua raja nami budang niya sa gaton o tinas Saudi hon asa si titi masih hupago lang kulang pangarap na ito kanya peraja nami songon yun na tapar Saudi dohot tudu di sipanganon nabi na nami itu hamu raja ni tutur nami tulang nami marga si marmata amata di pertama atong namanggohi patu-patuna asa hido tutu raja nami hidok hata ni tua sisi do mula dihum suku do mula ni hata namani kumarajai taringot papungat ta do di haroro nami di patikino dohot situ ni si panganoni dia malak na dia unok na dia hatana jaladian dan didok raja nami panggabian parhorasat di siduk boti mahan mula tema anu baru parhorasat mah itu kami ini yang baru tunggu donan sonda di dunia itu nama dokon ala marak itu na sonda kudu sonda nama siap mina ding na pinasak na Tuhan mau lihat raja nami di nomor panak kasih bangsa kamu tuhami nalaho perkelengan muna marga kultum alaya dorong sumaralis tu pehami raja nami setakat pangkabil parhorasan dinong jumolo madiham malika rohanami lima deke saur na pinasa muna songolupang mangat tuhami perkelengan muna marga kultum tungung masailah sidu dulu rohanami mangat toni sido gantina di sido nang katuna di sido daina di sido nang hinatabuna sirana ona nang asokna asa dohono maraja nami songotekke lo pamangan na pinasa unday asa bagot na mahaltuman na liaga di rubihan oras mahani marga gutom na mga tuni tugabi na mahamung raja si marmata na patupahon asa ope raja nami asa maramis mahamis na kasmi paggabihan parhorasan hindi dok hata ni na tua marakot itu sunauni maksong ato na dan siya mayat udur mayat ang takas do itu jabu suhat takas do idang jabu bona takas do hidanang maduma alay makasad do pe nagabi jalan mabora di hata panggabihan parhorasani yung takas mahami marga gutong marbuah-buah raja nami hidup hata nila tua-tua bolo binua bumuburang dengan bebek sige bolo magurang yanak dengan mayat tong mabot jalan nga magurang yanak pun nami siya tong anani bagas nami jala diari akan ang sabu mga dulia ka siya tatraga na loma ma yanak pun nami los pajupang do burin raja dung pajupang yanak ko tay raja nami gabi tuma roha holong mas
si haulongan yanak kota. Ima anak nami nanaing helam muna boru ni rajai nanaing lahu parukain nami. Di dos ni tahina sida yanak kota rajan ni. Naing mamuka patlonga pasari teong ma kuari-ari kana mangin. Ala ni raja nami isa kapirohan nami ma lahu pasar adat nabok kuari kana mangin tuhamu raja marga si marmata. Jadi di partikiano raja nami ulau mat hata sinamot namat usau ma. Ima sitakas ni panggabian parporasan ni Roma mahami manupus sinamot ni boru ni rajai iba ulau mat hata sinamot mat usau. Hidup ko di hami raja nami. Kalau atin na dia nang gorngani yung ating takas gitu katahok ka muna dimaksud muna dahil kami pa nga itong last ko ka nami magbigi berita na ng spasapon muna to kami kadama mo mang raja nami anak ni raja dyan ako roha muna madapot to kula-kula muna alam ni mamarkustahi ima guru nami yung nanang itira nami last mang ka nami di siya mang guru di hata mo na kadama mo anak ni raja dyan ako jadi bolo taringot tu sinamot na nang sipasapang muna ko kami. Kami peto tu matruya ro ni pinami. Dinong roha muna marga gusto nagay pangaluan guru namin. Jala itangya kami tu nakana na maturi bata jala jakok kami sungod dia nang dikako ko muna do tibere kami nang sipasapang muna ko kami. Alanya mang baru. Ala naman ning pasapang muna sinamot ko kami. Nang hari madok balik mabek kamu na ko kami. Suatu kami na yung kungu, suatu kami na yung gula-gula namin sa luhut na doon kakutan namin. Yung kami magpangiduan siyan, gula-gula muna markasi magmata. Marsuat yaktang na kabayan. So sinamot ni paginayin muna alatakas ng suwang namin, gula-gula namin. Jadi imang pangiduan namin ito muna pagdulo. Dahil kaya dungian mo, balik kami mga kami. Lima na pinangiduan namin, so sinamot na gudangin. Asa pulas ko namin magdalo sinamot ni. So ni mahata namin ang guru. Mau lihat ba raja nami kulang nabasa. Di pangiduham masuha di apa. Alay niyan naman ikuti do yan akon nami tulang nami do raja marga si daputar tulang mangit nami do nang raja marga turnik. Alay di pangido raja masuha di apa. Ya raja hamudo tulang nami si tokat bulung-bulung alay dang si tokat bulung-bulung. Dang na manuduti manang mabuak buru ni tulang na yan akon nami. Alay bolo di pangido rajai dungay anggo sinamut ibu rajai sinamut nago masitari barat tak jaloro halal dari raja nami asa hot ada do uhum tau na bolo nama suat ya pang do raja nami nama ngarak buru tulang na do atong dang si hatata bi sinamut si sobadium nama si hatata satabi ko lang ma raja nami tarsongo ni ma alay tarsongo no may raja nami sa topak bohi sa jokaladora dan di mata alay tak kasuri iya sinamot ni guru rajai pakson pamahami raja nami di dok hatan nila tua dan sudah urung nang pesakut jadi bandia dan sudah ada dok urung patu paut na tapi sida mau di tangan nasot saja apori malipik onggang do magbabang gabi do parsinamot nautik gabi do nang parsinamot nang udang disakabi rohanami raja nami laboy tarpatuhami songon buhin sinamot ni guru rajai sinamot rabu bidungu ma warna raja nami jala disakapi rohanami mata ni lonta ditaruh jual hamima nagabi ulahan nama songoni ma raja nami pangiduan nami tuhamu udah nami markas ukmai mula ati ma dia mo namang baru nami anak ko songoni ning pangiduan munai inabu ko na namang jala magjawe ala so hangin na nama kamaranggi tapos makinasida sida gabi mula ati ma dihita nama kamaranggi pamaray satu kama sono do bawo alakada do tulang ta ano joy anong ijapat ko siya ano sono rata na dia era bupilungun nang burte senan ano may jalot na daw pinili ano si mahatak komentar dangpe claro inggan do ang jalot na ilo bolo dinggan bagus pasak lata yang bolo nani beri kamu mah budak road dia pernah bolo jalot kan gak bisa lakor sebar sih masak nanti udah kamu mis denun pangiduan ni pangiduan yang baruta rambut minum pas satu na tuita kan binoto rambut minum mana na 100 juta kan binoto ngambil gajo pos lah lenon na be
jalot tado rabu tinungu perjalanan na. Jujur pa maray ako. Bagaimana mak? Gabi oras. Lima. Nah, malohok mak. Nara di kita menjaloi rabu tinungu perjalanan na. Mulati na dibuhat na mulati ng dihita sa luhok na. Di hamuna raja ni hula-hula namin. Yung matong takas na kinyeleg kami amang guru namin margagutom. Asa masuwak yak pangin na di masinamak na lapi jalok na. Alaya maridot na sila. Raja namin, hula-hula namin. Dito na buhay terbaik kami. Ima soluna, ima ng kolena. Rabu tinuma ang gugwarna. Jadi buah amang raja namin di hula-hula namin. Di Panginoon na sila nakingan ito rabu pinungulo ang gamad doon kung maswak yak panginoon. So ni Panginoon namin asa maswara mamu raja namin. Sungod di man ang pamilya muna asa buhay tolkas ng tuamang borot na marga gusto. Mula din na pinasa. Buti hani, tuwa muna kulaw namin marga buta-buta. Mulati mak, dia muna gula-gula namin, gula-buta-buta. Kami natalbut na ng gula-gula siya. Ang nawang raja namin. Jadi pasakan mo dito, gula-gula sila. Jadi mulati marihan mo ko na yan. Masih kaspi bukan kami perkatayon para yung sinamok ni buta anay permen ni pagkaguto sila na naikiran tataw dala nung adusro hamong na gula-gula muna mana yung nga namok rabu kinungo molo sa mga amin raja nung sa uta situlo binawi ko amin ba udang majawa mo sa erok gula-gula na asa boy bagyo mo gula-gula mo hindi masan amin raja nung sa uta mo kasi bigi kami sa Rusia nagabi kadiri muna to kami dala pagdaluan makita lima tu abang baru namin marga gusto mo na madiragay do jadi abang baru Kami itulah. kung abi tak kasi sumbukan akili hula-hula namin do namin kurang kita nakingan berga majalo sinamok ni tay mangi direksi ala takas do berek kami nangen marga gusto terberita di seluruh dunia jalan amok dalam satu kelas jalan amok. Jadi kami nang para alang kay madokos sama sinamok di burunan. Ada nunggu direk kami takas. Nah malu jala na paradat di TV dari cara pengasak di seluruh Indonesia. Ala ni amang buru raja nami amang buru. Ba lihat kamu masih di sinamok di buru nami. Mas matulwapang durbia ma sa bara tagaring ma sa parang buwan. Asa buhay ron namin no tulang mula namin jala salas. Kanina sila majalo. Imang mo Panginoon namin ala didok na sila budang majalo. Ay takas di berik kami sa mudian mangin amang guru na ima pa mo na margagutom sa mudian mangin. Jadi po sedor hakong guru. Yak ka Panginoon ni hula-hula do ng puta nakingan na pantas di na didok may. Jala si toho doi. Jala ape matok semua muna jala las ruang nami jala kalian muna do nasa Panginoon nami jala sa bok ruang nami sa bok nang saluhuna ang Panginoon nami dilihat ka muna mangbur nami raja gusto jala ko pasaka muna dito kami jala ko puluhan muna lima song sinamok na budang na nipasak nami gabung gabu masaluhuna jala ko gabu ma akan ang so ni mahata nami do ang guru nami jadi kamu mah ayo dong kalau kamu mah Raja nami. Dunga takas di Panginohami, dohot isang bahami, hamil raja nami. Pinuma, sinamot ni Buring Raja. Ima soluna, ima holena, ima horbona, ima serena, ima nang lubuna, ima nang asnahina. Hatahok kamuma, bilangan na raja nami. Asa di Botohani, nalaho,
situ hukun namin. Tarsong ni Panginoon namin. Kanang baru, asa ulo pesodi rahu boto do budang tamas muna do ka ludia mo. Alay bolo tumpe Panginoon muna. Iko pasadot ka madiringgi situ tio. Kan kamu do maddogi alang Panginoon namin na pasaptan ko muna. Baik kamu masalah. Kamu ho sama dok kemang nasaria gol sama nasaria sinaman berkai. Oh meson. Ah, Oh may so. ay na ulo nakinga. Pero kuno kumiring situ suara sa dia. Ah. Baik kamu mah tulu-tulu juga. Pasadamu may gabi ring situ suara. Ima masna, ima perakna, ima nang durbiana. Naudi do raja nami di Panginoon mulai. Di Panginoon raja ilang yan ang pamangan ito pamangan matakoni ada yang tuksi jaman di tangan mangilit manghani raja nami longor sinambut ni burin rajai nabuhi si patu paun nami 10 libat dan dia mah kung kita Panginoon na kinapolo na Boleh ate ma kasalanan ko sa mga nasa na pinagidulay ito pa sa tokdo ko hanya ka naman kung pamaray mo gabi raja na sila do akaba mo nan jadi pasama ya kau mati kan jadi lang dihita na masamat tubo ngatakas ta mo to na kingan song na sila sa kinga dito kan hindi niya tubo dito ko dito ba sa to alam na putado jadi wa song tabana asa buhi tama anak buhi hamuna asa pasat toko kamuna sa dia mapangidua muna kita na makamaranggi Dokumen tulis ako pa hindi ako kulim na web na doktor. Ano sulit yan? Nasay ko ato. asa ako doon ako po lang Namardong at tulus parang hat tadi. Hindi dyan ako parang pwede tulog-tulog. Oy ma, ay nakin nung atak kasi mga orang burut tak nang nangop dengan kekotong na sila. Buru memang buru ni sinamo ni buru namin na ni jalo ni papakinak ni 30. Masa ni 22,500. Naula ati maraja nani. Tadado ang mututu na marsubaton haudulang dang namar suban haudulang alay na marsuban hautolong ko. Tadado tutuham ng rajay uga nabud dang naguluk diwang alay guluk di horong. Alay raja nami Panginoon nami bidoy raja nami. Alay ope di kita. Namar bangat tu. Arka persis marka marka asa marais majudahan di Panginoon itu langta raja marka si marbata anu si majo sudah tahan itu maliate ma di Panginoon ni rajai 22 juta rupiah atau asa songona langjono subi kontean buat bayi kami mai 20 obat rupiah mak bila tabbar ng murung berarti 20 saja nak kita tabbar 24 juta ini maksudmu Allah aja nih ay ba maksud ko berarti 40 sekian iya laking Lobat do raja namin. Tang buat gobat. bayhani abang bo Buat bayhani ma. Gabi 20 lobat na raja namin. muna ay abang bo tabbar na berarti sa laking sa dia tabbar 20 berarti 40 sekian betul gabi huluk yan na ma jadi apa nak mau datang nak orang kasagat kita bukan jadi dari satu pemurun nami nah pasal kain mat muna Siguro nami asa tampori hamuna so na pinangilo ni ulah muna naking sa ay nama ay nama ngasakli mo dati mula ate mga hatak mula ate mga gising para tulungan na alana buru na biarong mo mga rogo lang alana kasi buru na itu buru niya lagi mula ate mga hatak ay alana dito ang kahatan ni Dungat Pulu kanyan laking ako ngayon kung pasakot ikala yung gula-gula nasarwa mo may nanay ema di mana dubigan lima taulaon jadi tuamu na ulah-ulah nani Juga besi sadahata hari raja namido raja ni amang guru nami.
Wala natin madituhatas, wala natin ang dito sa inyo. Masaw din na nagtinso, nakalaman ng ulo sa togo, Raja nami, nakita ko doktor nakinan, dinahin na bulu diri sa Raja di buta doon ng panuto, kita manang pamasan. Nga makajari naking na dito ay nasa mong tulungan na. Manuturi, gimana dia kita. Mulai nakikisip mula na, manuturi Raja di nanani. Kalau siya nga hamon nak mamulay, asa mo mapatakkas na ng korna marga bultong sumod dia ma nalaw si Jalom muna, sumod dia manang si Dainom muna. Tuha muna Raja di tahu pasak, atay tuha muna si Deputi ni Raja di kita. Jadi mulia tema di hamuna punanya sultan permata untuk ginaong pasahat ko pagkadanong kami Raja di doa sauta muna marga si permata. Molo sungod siyang kami huda. Dung dihatau kamuan non na pinabor tangnya nga mas puno nami alay dung dibabor patau kamuan na pinabor tangnya biasa do ulog kami amang di utawar merjabar do kita alay julu atau kauman na pinabor tangnya ngi asa hubuto kami bangigil sian Raja di dong asa hutani na naik kula-kula muna Jadi Raja nami Raja di kita dong asa hutani dong asa hutani dong pa foto kamu ma na pinabor hak ni tangnya. Jadi, malihat madi hamu na tuwe-tuwe di huta. Ido tutu tadana hamu na ragap galit panbunggomi di 2 tahun. Kas na tutu hamu Pak Gaja Pak Nehora anak ni Raja Jalada di Sukmar Roha. Raja panuturi mahamu Victor di Padung hamu mataninya tu matani doton. Kata konon nami maya te tulang na pinaborhan intangnya. Jadi siya ni bagas nami Raja nami Jolo matangnyang do kami nakikipor bolo hata ni akka ibagas at tangyang suswadong do isi hata gadu Raja nami na pinabor hat intangyang nakidunga di sa kabirohan nami di dos nitahin nami do hordaha bonatuton 26.200.000 rupiah ma Raja nami 200.000 rupiah. Jadi mulia tema mengatangkas beli kami di Raja dong asa hutan ni udah muna warga Simar Mata. Didok kamu nak ting sinamo ni guru nami 26.200.000. Ata boy jalon nami sen kami Raja dong asa hutan ni udah muna. Karena sinamo tu ngambil gede, nomor 10. Biasanya 10% dia ditumpang. Oh, 10%. Balik kamu mah tongok jabar di huta minum belah-belah munaon 200 ribu naik. Gabi satu tu Raja nami idok kata ni tua baris-baris diga jadi rura Pangaloan bolo mangido Raja bolo ni